koi ni phaing koranir ke par ni Golakha district ke parlo number 4 Rongbong Potasil Tok Rongpi arong along Sri Sri Lokhimon Adovan kimi Kangpu pon. Son si suren timong achor hempu jang sig Rongpi pi ke alang ni mithang aning ke hangle labang so Sri Sri Lokhimon Adovan kardom kali. Lake kedam tang 4 March 2017 aning kan penlo hempu Lokhimon a okar lokido mate alang li long kido don lasi pining anke 6 year an pleng pontang lo lasi labang so Adovan aprang ke hem susi kim hopsi ardom ponbom no sitami Lokhimon kido kithir thep ajoksi kedam tang 2023 aning kan pensi paka hem Lokhimon Adovan kim rang ponlo lasi pining an patang ponlong chitlo lasi 25 January arnisi Lokhimon anghoi chini pon lapen pini abangke 28 January 2024 arni anke Adovan kimi setame ingpu ponlo lapen bangso Lokhimon Adovan kimi Kangpu pon along kaprek Adovan atum setame nang chetong dun pen Lokhimon adhorom pen kaprek adhorom atum ta chetong dun si RDP dun lasi ladak Lokhimon Adovan along joygo setame biponlo joygo bipondet aphir si puthot hempu jang sigrong pipi ami thang Adovan kimi along chingni ponsi rata tuma phan ahir jume hangpi dunlo rong tiki pen harson rong hang report time news tifu गुरुदेव नमः श्री श्री लक्ष्मण ओम सदा नमस्तम रक्तम नमः नमः शिवम उधको कुमयं दखप ओम नमः शिवम नम नमः स्वयं जय गुरुदेव नमः लक्ष्मण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री श्री लक्ष्मण